A pepeha is a really important form of identity for us as Māori. They identify who we are, the people that we come from, that we descend from. It gives you your cultural identity. Where we live. So that others may find a connection with me. I think a pepeha is to introduce who you are. My name is Charlie, ko Charlie aho. Ko te Tōtaranui te maunga. Ko waro toku wawa. Ko waikawa te marae. Ko kura haupo te waka. Ko anamahanga tuku moana. Ko ngai tahu toku iwi. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Our pepeha are extremely significant for us. They identify our significant mountain. Mountains never move. Our significant awa, because without water you can't survive. You must have a awa in your mountains. Ko oreti toku awa. Tīnui toku awa. Ko wakato te awa. Awatiri te awa. Ko waira teku awa. Ko tongariro te maunga. Ko aorangi toku maunga. Ko piripiri te maunga. It also really importantly helps you strengthen your whānau whakapapa ties. Ko Tania toku whaia. Ko Ra toku papa. Ko McDonald toku whānau. Ko Ambes toku wāhine. Ko Trambug toku ingoa, no India aho. Ko Rita Poet taku ingoa. Ko John Leggett toku ingoa. Ko Johnny Joseph toku ingoa. Ko Holy Te Kura. Tēnā tātou katoa.